rapid action force lapa kana tang maybe tang ni pan tra mapan aduda chikon de leba akoi gi meti pangal amagi mana phamba beef ki dukan amago si mai tharam da chena base RAF kangoni chena rapid action force ki mi ani adu eta ga ding sai haibi riba kano me am yori koi agenda haibada agenda sida akoina oiram ba yai haina haiwani hojik haiba thodok de moi kayo chena riba ta ga it's a fact akoi report to ki aduna haibadi hojik ki haiba asuk chorba India koi Modi gi India hajab tare ko koi BJP India chorba India se ki le ma infrastructure magi leriba military power magi leriba financial power magi leriba intelligence magi leriba tongan ba kaya chingji gi makut changa ba myam powers myam sida hoi Manipur haiba apik pa lebak sida kari maram gi no ba chahi ani ga tha ani hena irang sida leis irang si losin ma se hoi gi hek khorang pa kan sida hoi fire extinguisher kap ji kai no ana agenda high target yes we also want to know what's the agenda adu target supreme high court ki Guwahati high court ki retired judge amaga mokoi omna sawa inquiry team amagi report ama tawni haina moi committee ma semi ko adu committee duna thikatoi ni Manipur da kari manam dagi irang tholakino Amisana haibadi high court ki hatuna logiba adugumba decision amana logibani thokibani akoi tawe akoi samaksu ei samaksu ka lerga mu narco terrorist na tholapani cross border terrorist na tholapani adu tagadi loi tholone akoi thokai no wadeda miam oi responsibility ke na akoi na chala kana popi yalo doira ba yes adugi mikok sang mi sang pa drugs ki issue etc. Lacing is what we say, it is the duty of the government, not wrong. Yes. Both center and the state. State and the center is 8 away as per the situation. Alu tagadi, Kari Manam Ginova, Hamba, first month, the Santana is heavy grade. So this is the meeting, Soma Sakiva, Somala meeting, Somala Lapa. Ako already coverage of Kanada. Adu Tagadi Adugi Levi Irang Yam, the mouth to the PM Lakiva Kaligino, I may say Tara Kanada, Akogi, Dimitran, one among the Lakani Hagan, both me the Kala Kanza, what you can Kanada, Zakri Karimano. Adu Tagadi, Lanning Pointy, Nasai agenda and high Tagadi, Akoi machine, Cookie and Namaga, my tea and Musum Kauna Halakanza, Choktavan Arakanza, Aquina Palma Tony, couldn't not pushing Parney, Adegi cannot talk me. Akoigi leriba CBI teams atopa intelligence ki department myam leriba singsina akoi Manipur myam dam nongmai jong khongalani ko atra jawda laktige uja hujik putna hekta tumdana mangta khraba IDP se gide makhoi gidam ka lenga na paikhalak liba khongthang asida Congress na hairi BJP ki khongthang asi IDP displacement ki plan si unclear oi haina uja kamai yengbe Nan hoigi NPCC kano hajab tare ko president hai tare hoigi Mary Sundarna governor da hoigi representation MP madada haire se hoigi IDP sing sigi makoi da phambam thokpa makoi gi chakthung amadi makoi gi damakta pim thokpa infrastructure mayam sida several crore thousands hundreds or crores hagira Sena Chobama Haitareko, Mayama, Akoigi Lana Sinagi Male, and Toki Male, Hena, Moina Hai, Mokogi can do the Haitareko. Cheduda. Adana Masigi, the young target allegations, Amadi counter allegations, I was always like any. Adu reality the Kano, Habido, Adu never Quina, Matautais. Reality the Akogi cannot have a grave, Zagin have a grave. Canamta. Akoi when yum han makanda ai yum mama phagera a roof over my head haitareko aduga ai tumbe phamunga ma adegi ai privacy khara sidi leirine miyobegi punchi de changda da pot khara haijaba tareko akoina thaina gi mong shum no makti leibna tamnina adu itagadi hojiki leiba akoigi kenosida film sida
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯁ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯖꯔꯝꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯒꯦꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ back to square one ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ 10 ꯁꯨꯒꯦꯔꯥ 30 ꯁꯨꯒꯦꯔꯥ 90 ꯁꯨꯒꯦꯔꯥ 50 ꯁꯨꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯏ effect ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯅꯤ ꯆꯍꯤ 35 ꯁꯨꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ effect ꯇꯧꯒꯅꯤ 10 ꯁꯨꯕꯁꯨ effect ꯇꯧꯒꯅꯤ 30 ꯁꯨꯕꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ 40 ꯁꯨꯕ 50 ꯁꯨꯕꯁꯨ however ꯈꯔ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗ 50s ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯀꯣꯛꯇꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯣ IDPꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯍꯥꯡꯅꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ internally have externally natiko internally within Manipur karma Manipur no which is supposed to be having koi karino functioning to this kamai to no haibasidi law and order legadabani constitution makada mi kudimakil my right leni karamba right no hakan right to life ko article 21 freedom of expression fundamental duties fundamental rights series the India ki संविधान पीरी बसे मयाम पीरी ने को अदु तागदी मधु की संविधान दुगी मखादा अखोय जु इंडिया रा तिल्लु रमना अखोय अदु की केनो खुदोंग चावदो फंगिबा फंगदबा हायबने the basic question is अदु तागदी अखोय की IDPs kind थोलेबा term buffer state kind zone kind थोलेबा term अदुगा कुकी सिंगी लेरिबा जगह दना कुकी की legislature, Kuki executive, Kuki judiciary, and Kuki public. My day in a quiz, Manipur labor, Valley the labor is not quizy, a quiz some money. Masai, a quay, Poma, a mamma, high was a guitar, heavy, a quay, Satoxin Jungamde. Carino, have a consider a quay, Nasai, Lambi, and Magda, safe when it's a Pangamira, heavy cushions, a heavy greco. Amitsana high, Pang a documenunda away. lambi lo chalan mangamni kamain tawre akoigi wahi de hire kan sida action no yogda aduna action no yog ta gadi akoi chu ye pare adu ta gadi hogre akoi chu hingdabadi yade chadabadi yade thakdabadi yade satdabadi yade akoi kamain tawdino sayeni ga thani phajala sigi films da अखोई IDP सिंग से तसेंग हागन अखोई जो वाई अदु ख्वाइदगी वादी दिदी अखोई लेबिदिब IDP सिंग से चिमदि फैक्ट ने अदु जो एलिगेशन में हम योरने मखोई द फंग थोप लुपला अमगी सेनफम दो लुपा लिसिंग कुन मंगा दे हेन फंगदे को अखोई ताजब कांदा लास्ट निमित्रानी ममांग से IDP क्या लेखिदे मरी लेखिदे को इन 1 week so लमदा ममांग द सोसाइटी के केस में हम लेगरे हुजिक से चाव थकपा फंगदबा malnutrition अमदी psychological की issues हाइतारे को मरमदी मसाना थोड़ा पता नहीं सायन हद पुंसी तो जीरो दे होता के दे आई सुदुम कोक सिकर एकदम नुंगा का ताबने कोक नुंगा का तारी कई तारी आई मोंडा mental issues अदगी addiction और आई उपाय लेता बगी थोक में हम तो पता है that means lawfully और मशे
illegal over share. I'll hinder the other minutes other than who is responsible for this situation. However, I'll be Adugi answer to Kanan, Piduno. Madugi answers it as in a high kind of demand from the government of India, from the state of Manipur. When the accountability is a fixed of no heaven. Basically, PMG. Economically, a way lower. IDP, send for country demo. I Manipur in public informs them how re-establish Torage. I cannot Torage. Business summers of again. Which handle Pamiri. Was it business amatobo the Manipur Kamna Lurage at the me cam leg that you have to show a do question at all lady. Pharmacy will hit that. Hidaki saw that doctor in prescribed those. Other walk in Hangyo pharmacy sales 60% downward. I'll tell you how Karamano Caravano Pacatish. Kamano English. When the economy has collapsed, outside the ITP in Tola consider Makoy the Karikutong Sao BB the game. Makoy the Karma protection BB again, Makoy the government Karma scheme BB the game. And Chin the Hiba. Adu Tore, Adatoria, but reality the Madugi Poto, the same Hakandi, Sapsawi Mami, Sundata, the opening Yerukanda. I don't know, I opinion that it was exactly I'm kind of more than lazy, Madam, the Aquina Kaluri, Waki, Kanjariba, Kanomam Hajavatari, elected representative Sajavatari. Aquina complaint of the Uyao. For example, Timon Constitution, the heavy or cry the heavy road, Uribok the heavy road, Wakai the heavy road. So, mind of not a constituency lady, but I cannot sing it. Smile, Tori. Concern cannot, Wahangama, question number, raise the way I would Canana responsible or do you know was it? Kind of present rule. Suspended animation like candidate, a government late they have him. Hana government showed yeah, the Masiki labor, what is it? Hanagi labor, government to get irresponsibility in having the Yabum to have at the Aquina Moy Tagalisi, Aquina Hinzage, Aquina Sentanzage, Aquina Nungang Sapata, me and Sopi and Navana, medical issues, labor problem, education problem, everything. So only high natural. Absolutely right. I do not with Aquina. Was it later PMs in hydroshare because every person me could Kanga report money project can no again at the no idea. No, I have a Mika Yom, but I do the 1% of power, Karamakang Hakanda. War land matam the profit tanba me later nothing. I do give me the PA percentage. I do give me the Tongan Tongrasi, not the 99% today. Kai Sabu no Kai Takto no I was it. Kang Dramatam. Aquina walk Kang the cancer the IDP situation of team. As I have the zero accounts that's why the Kangasam some later. I think Kerala Kaido, Ganamle Ponte, Aquimam was a high river, plasticky, sang Masama, same kind of where there is no privacy. Nothing Potarakan the course Italy. I do condition to later perfume the name. I thought me was meant to be wise who me even name. I meant to be wise the Shan Hakan the labor, Chipa labor, governor, regular, chief secretary, or whomever. Later, they should look into this matter. Okay, at the quite a over priority. Quite too pate, lambi pate, yeah, but me never quite priority pieces. Or me punchidu, Tanka, me family to respect of you, Nupi Angang Singi, Magi Hayangi Tungi, future of those in the Makoi, Manipur Tungi, future of those missing to Matik Sawa education, Chana Nava, Amadi Makoi Lepum, Hajavatako, Karamba Lepum, I consider not this manufacturer could have the Kaidil and Nava Sava, Yumato. So I was like guitars in Habibi, Lupala Amanina with the Yum Satari Paluna Kata Rosa. Other than carrying no other lay do. Madugi situation though, understand to them name. I any conservative civil organizations in Sinasu, Lady Mam Sinasu, Lahaju Hybrid, but extra work can Hajavatarico. Attention, Amadi, protest. See is on behalf of the IDP. Can IDP na masa protest mo ngamoy sa takpang nam da kan si war kan si mo ay no protest ko kamay thog no mo sa ta mo war kan si kyam ko ni protest to no ano mo khogi behalf the protest to with music haise bata ko han chu to dun slai makha ta chu kha to yo kha vocal lo sim thog ta bra na okay thank you so much ja ta sing ha kanam chumi ujan jo thambi se lali se kanano
IDP ki marantina kaino moina warning tana waribra aduga potang jaita gi matam konosna ati apakna wangra matamda hojik pi ba only 75000 jina moi hanjilla kanda sinna naba kona na ba ina pithok pasidi asu ke matik yamna sana draba chuna draba pot haiba dum su oire aduna swai gi asoi ba ma kano ahoba mayam am nei basi IDP kaktang na hoda basu masi moi gi vocal oina phot namba matamda mapangal si hena kan khatna ba CSO singna hana dagi sawduna lai ba amuka su hena kanjin han begi puna magna masi kare effective oina meeting jangak na bai tangai fada ba dum su leire wa ba de kun hena pandra ka su IDP ki phibam si aduma gyamna wari haiba simde koi puna magna khanga ba pham ni yam nungai je thank you so much duga e oza santana hapom dum lak jige oza ahan begi oina koi thamjari ba top ing tappa purak na bagi damakta lokhat pa thaurangi saruk ama oina wari sanagani haiba wa pham si ani ahumari manga da phongi hai tare mase dum oina ure sigi potse aduga sigi koigi hairap sigi mari leina na khoni yengba ya busi adum ngasigi paper am da so koi local paper da so dum phong busi civil society organization ama oiriba koigi amuko gi site gi su masi sanabagi wari si karino center na pakhali ba khongthang si hamai chi gi makha da sanagani na hujik phongi bogda moi da kaimta khangalak pa leite they have no idea at all idea am phuk leite duna sanaba taraga su amuk kuki militant ching ma khoi ga wari sanaro ha pose muk leire amai chi na pakhali ba khongthang si karino ma khoi kemta khang de si gi idea am ta leite wari sanaro ha pot sima sima leire aduna akhoi na swaida Santipure puri hendi punghai da haira kan da nakala manum chalhan bega da reality the ground gi te yenga kan de karino hai bisi khanthani ngai area ma mung leiba aduna government na akoi lenga government of India na lokhat leiba khongthang changchi leiba thorom khudi ma agenda ma dum pura bra hebegi mafam matang swai da maram di kainoi kan da khoi kuki sing da ngasi phawbada tawriba phattaba thabak sing nomai kappa boira ma bu tawna koin tawse soire adi masi lale nomai kappa lepo masi tawro haiben chingbagi akoi gi directive side tare ne masi amphoba akoi mubai pose leite maduna every mogi khongthang mogi thorom khuding makta agenda ama pura bra haibegi wafam jisu dum chaungna nei na ba yabe area am thukle ai oza chaw dilak ji oza sai matang je kari meeting nei beja yam phasabo phumne agenda du is very clear akoi gi agenda se akoi gi hujik lei phim da han speaker ju hare khusem gi hoiba akoi gi Iran violence ko masi tawum yaure haibista yam chum phum mudi yaure hai ta ga ding sai su kanon han su haibi gre akoi gi more than 40,000 75,000 plus lere muni troops on the ground akoi na ang to udriwa rapid action force kai su uram gre da pan akoi gi ango ga ego ka punjal laga chief minister le dresu banglo sak le chief minister dresu banglo sam le adugi pot da kari yin to sai hawdi adagi sekon manung da koi gi security gi from da le kan da labuk lamang da koi gi thadu thamba ko yengba ya se adagi koi am ba ni hing bro hang de koi gi me to ni me gi tang rapid action force la pa kan tang maybe tang ni pan tra mapan aduida chikon leiba akoi gi meti pangal lamagi mana phamba beef ki dukan ama ko si mai tharam da chena ba se RAF kangwon ni chena ba rapid action force ki mi ani adu eta ga ding sai habi riba kanu me am yoi akoi agenda haiba da agenda se da akoi na oiram ba yai haina haiba wani hojik haiba thodok da moi kai chena ba ta ga it's a fact akoi report to ki aduna haibadi hojiki haiba asuk chorba India koi Modi gi India haja batare ko koi BJP India chorba India se gi leriba magi infrastructure magi leriba military power magi leriba financial power magi leriba intelligence magi leriba tongan ba kaya chingsi gi makut changa myam powers myam sida koi Manipur haiba apik pa lebak sida kari maram gi no ba chahi ani ka tha ani he Iran sa leis Iran si lotion ma se akoi gi hek horok pa kan si da akoi fire extinguisher kap si kai no ana agenda hai ta yes we also want to know what's the agenda adu ta ga supreme high court ki Guwahati high court ki retired judge amaga mokoi om sawa inquiry team amagi report ama tawni haina moi committee ma semi ko adu committee duna thikato ni Manipur da kari maram da Iran ki tholakino amisana haibadi high court ki hatu na logiba adugumba decision amana logibani thokibani akoi to hawe akoi samakshi yawe ka lerga mu narco terrorist na tholakpani cross border terrorist na tholakpani adu ta ga di
loi thol ne akoi tho kai no wa da miam khoi responsibility kai na akoi na chala kana popis ya lo doi ra ba yes adugi mikok sang mi sang pa drugs ki issue etc leising so akoi mi sam miam chala theno doi ra ba it is the duty of the government not wrong yes both center and the state ngam da kan da center na su it to be as per the situation alu ta gati kari maram gi no ba ahamba akoi first month sida akoi gi hai center na su haibi gre sidis le ba mi sing so ba chakhiba so ma le mi sing so ma la ba akoi yo ni coverage to kan sida adu ta gati adu gi le irang myam du ma to da pm lakti ba kali gi no amisa thara kan sida akoi gi numit trang wani mong da lakane hagana boat me ada khala kan je wa choi khra ngang kan je chakri kari maram gi adu ta ga di laning point di ngasai agenda an hai ta ga di akoi masen cookie ye namaga maiti ye namu sum kauna hala kan je chok tha ba ngai kan je akoi na apa ma to ni khun ngak pusing phar ni adagi keno to umyam akoi gi leriba cbi gi teams atopa intelligence ki department myam leriba sing sina akoi manipur myam dong nongmai jong khungalani ko atra but alu ta gadi akoi hana isang ngathok jana baina pai ru no mai du ujung phara di kwain ta bol de responsibility kana pu du no hana akoi khulai pahale bistu gi mi du gi maran oidu na ta isang ngathok jana ba pai ru ba khulai du gi mi du gi maran oidu ra habe question me am lak du ni adu justice sai ba ji chama du ni ko judiciary is equal for all law da mantri law da adu law da community caste kain nei te adu eta gadi akoi hujik le ba hana se le mi ba akoi gi maite manipur gi central jail le mi ba saji wada le mi ba natra go okay hujik le kan to different akoi gi convict saji ba or under trial prisoners moi mi am gi situation ni point to ata manipur se le ba law manipur se le ba akoi gi ain constitution kai le ri ge ada akoi se failed state ama akoi ji taseng ha kan pung toi kan pung chai cha kan se nungdang na thu ma kan se thuga ra ba aduma leba ma oi dri bra aina hai ba haimale hai ba thopra ne of course tabi me ama na ya bi ne khalen kan ja ba de adu ta ga responsibility and accountability fixed to ne however na sai akoi host na hai ba wahang du gi matung ina akoi na khangin ngi ju what is the larger agenda of the Indian government Indian state India na pamiba state na pamiba keno si makoina final pam kai no masi hayeng akoi da NSA na mi type to koi gi dum keno ceasefire gi peace talks adu da na prolong tor kan dum lei doi bra koi cookie ga na ga khana gi da na te ko adu they have reconcile to ni adu akoi na bu hayeng ta koi gi when the divide haibasi yam chaw kan si da ai hujik cookie area chala kan thaw ong to so kan october da ya doi bra wa sibo sai santan so hai re na haina ko santa ko su champur da december da chapa ya do ma ri bra adu ta ga di wa nga ma kan da realistic oi ya ba pot am ngang bi or kai gumba moina december da lan chai ani ga tha ani lan tor matung sida akoi gi tha tariat ta tha taruk ta normal si pur pa ngamni na hai ba chief secretary du intention da kari no ta ga de khang do au ta ga di adu kuina chata liba lan si kari maram no why it could not have been solved in yes absolutely sir adu gi question me am do lay adu there is a deeper agenda deep state work to in manipur me am le rambe but akoi madu gi question me am do koi manipur me am jo hangol su mathok ta bra in khale at the same time introspect or consider akoi machine ju kitang information khang ba hai bi ju akoi sai ta na protect to do ni aduna masi gi point da tham do jina akoi u da ba covert oi ba hai ta ko thok mayama manipur da sathari hai bi madi ngasai in aham hai je gi ba by example aini pije gi ba RAF ani mai thab da phai have do adu dum tham ja ge do okay zaya yam pasan tham bi thank you so much ai oza santa dum lak tige huji gi oza na NSMIM gi example su pi re tuna huji irang se adum sumain to tham them thora tham ka na ha ne gi du da mo halak tuira have pot to so bo oza koi huji se ta seng hara kan da lady pipim se da oza na su yam pasan tham bi re kaino da thambi gi mai tai ga ta seng har kana cookie zo gi site gi da hai tare wari sana ba sigi matang se da mo gi oina di koi gi
मोगी कनो सिंह हाय तारे मखु छिलिबा गुकी मिलिटेंट सिंह हाय तारे सुदनुंग दा लेरिबा मयाम सिना मोने लेपक डिसीजन दुम यानी मखोइना दुम वरियो सानाबे या पस पिथोक मोइ फ्रेप तो दुम लेरे दु अमुकोगी दु सीएसओ मोइना सीएसओ गी लेवल वरि सानाबदि गाय अदु बदु ओनजला काना कदोपगी अखोइना वरि सुंगा साना रो है पोस्ट लेरे अदुना सिगी रिएक्ट तोरको वफम सु लेरे दुगा पुनसिन बंगम दबसी यावगा दो मिसिंग कना कना ना यावगनी फजना नैनरा कांदा खंदोक पतौदबा अदुगा मसिगी पोट सिदा अखोइना खोंथांग सिबु हाइतारेनि सिदे समाइ सुम दंगले राउंड ऑफ टॉक्स वी हैव सीन between the two अखोइगी यानद्रिबे सिमरा किदेदा कौखत कौखतना रे मेइ चेना मयाम अम तौखरे सुमाइ सुम तौले तारगरि थेंग बंगनबा खोंथांग सिबु माहि यानदोइ रोजा कमाइन थंबिनि ngasai na haje gibdune akhoi gi nariba lena se sahi ani ga tha ani suba lena ne but kram lena no haba kan sita community ani gi marakta akhoi gi to khaina tanagra po ne ko adu taragati husi ga haiba matam short interval of time haitare mi se ana ba le ta gari sahi ya ta gadi magi recovery period wala kan ko aduna magi degenerate to haitare ko haksangi films adu tagadi laying da akhoi hidak chadana surgical procedure tawdana physiotherapy tawdana akhoi gi makal gi mayam sana kans da hanagi film da yo ngambra yaude adu tagazu kitang haksang nungai haibi gi post long term process ama changi but commitment am changi haksang ji ai phangani ai chinja aphaba chani ai daily exercise tawni adu gai routine nam sakani hanai le phim ji ai thadokani haibi pot ama lifestyle change kuma myam changro treatment to thok ta adu ta ga akoi da ka pi injection jing ja aphaba dia mo ka pi tra sai ani ga thani sa ko sire toy sing ta seng ha kan leiba kai na bogi thong atane tong ne je mi wan am thong atane adu ta ga di akoi da hojik ngatang da hekta smana pho ngatang da wai chana si ngata da hekta ken to si haibi di it will take a long amount time kai hai tare ko but timing but factor ji mathak ta akoi gi solid oi ba akoi gi thajaba koi thajaba ya ba plus akoi ri uji kara thajado no have a concept this central government the labor in the honest is on the central government au ta moina how committed are they to bring about solution have ana ngasi hekta nai mi da phana koi nai mi da khudak te injection ma ka pa kan the SOS ta haksang pharni yarni December manung da noin ana pharni haibe tu di it is ngasai koi santan jo haibe gre yamna thaja ba claim din natre aduna madugi poto tobi genu akoi taseng ha kana mayam nam haini India government ki akoi leiba Manipur haibe da yeng mi mit yeng je hana kamai yeng mi no haibe gi wang na phangla bane since 40s ko 50s take hola bane adugi poto da kaim tabi banate however social media advancement of cano lak position akogi modern or padi matungin akoina nawai pawmisina camera am ko paina wani mi kudi mo hoji pawmi wala through the digital world ko ada digital world da gidi hoji thole ba pam da yeng mun wai da ba mayam thole ne only modi the comment to kan do not kind of film the torki bane ko upai lit because the Indian state was highly outraged at that particular time with that particular kind of hijab tare ko thodok tu da adu madu mo me am tho o kan bo yeng le kan de akoi me am de sai akoi gi kari hijab tare mai mathak thambagi chak akoi chapu sum pidik sum so lo phim do oi ta ga di ngasi hai ta di yaroi but concrete efforts needs to be done kana na tawni MIS and facility to ta ga di khara phajamo to biro otherwise akoi me am sum yani adu tawni ada tawni ha di mangje budi model lete mangje je kana kan akoi dene adu ta gari akoi su singat pa ma thok tai but akoi singat pa akoi khona ba je kama khona dono hujiti upai kem nete but akoi na khona ba hai ba se India gi sai hybrid sovereign socialist secular democratic republic of India have ne then where is the democracy adu ta gari adu democracy one doctor if in 2027 was like what is lakta gadi maduda miyamna change to we matam la kanda isane isagi lepsaba future lepang ngambagi power to pirap matam du let us use it wisely sidagi tamakana adu tagadi assembly phamakan sanga sai ko sandan haibi giba mayam phamin kansa Manipur lebaki Himalaya kunai mayam sigi phanana ba sokhotna ba development tona ba adu gumba legislation law hajawa tare ko instead of akoi gi mobile para kansa kano assembly manung de no peno pe to le adu no to
adu yeng me wai ko me te ju ko adu ta seriously to di lo ga hai ro ko di bera di le jan ha san ta kana adu su bera di le ko ne expect ta ko ha da ka le ko adu bu hai da ta ka su ka tambi re ko pi ka na me am na ko smai pa mi su gum ba lom sem bi ro ngasa idp gi sumai to ba ko gi ainam sem bi ro adu ga ko manipur gi income tax ki le bi ba sing ka handa biu adagi loan gi le ba chang da waiver ma pi biu handa chang handa biu kan tongan ba matam ga chana ba amadi situation ga chana ba act haijaba tare ko lo haidar adu semna na ne ba se thammi je assembly je adu ja laktori ba mi tara da no kwain to ko ki representation ek ki makha da ko ki yaw no akoi assembly no pham ka ko ya do adu ta ga de akoi de le ko akoi to to si kwain to de ta ga so we have to be very clear haidar road map um sem ta road map si mayam manipur gi miyam na semina ga da ni civil organization sing sina matik chaw mo ma da miyam lit to gi da ni legislation sina matik chaw lo sem gi da ni oil sang da phambi ba akoi gi oil gi kana pabi ba chukli pabi ba adugumba just ma'am sometimes so mo to lo ko pi bena high court case power ma leina eno smai to no si pot to si sim to kan kaim to de manipur so total failure am gi pyam ne but failure otta ga su hingda ba ya de su da ya de nom da ya de how ta ba ya de that tang kun tre sorry sai 2027 gi laiba koi elections de masis the miyam gi mandate je matik saba mission de pira kana ana wo manipur a resident manipur mo wo en da ya de na mai tham jai okay thank you so much 2027 gi sai da koi na pi ga da wo mandate ni mo sida wakan pa jana khan ta hore ra kan da akoi gi thoi ba ngasi uri ba thengai ba puna maksi hena panaru draga su amu khana halak na be da mukta wakan ya khan thara karam ba mi da koi gi mandate chi pi gani amasung lebak si ga phaba chokka thorang sing komang chongna koi paisin pai khat pa ngam ga do ba lep ngam ga do ba mi do koi khan be da ka su loi de